L-għodwa tajba. Illum, il-ġimma 19 ta' April 2024, jiena Mifsud, Direttur Ġenerali Segretarju Edukazzjoni Nisranija, ser inkun qiegħed immexxi din is-sessjoni ta' Polza tal-parteċipazzjoni issa ħankunu qegħdin ġifieri nirrenkjaw il dawk kollha li diġà għandhom posthom garantit ġewwa skola tal-Knisja Form Year 1 Boys. Imma qabel ma nibdew bil-Polza, xtaqt bħal dejjem nibdew b'riflessjoni u talba marbuta magħha. U daqsxejn irxiex, daqsxejn ċlampu, daqsxejn hekk, u bla ma trid tirrifletti ftit fuq il-bidliet klimatiċi li qed naraw, anke l-fenomenu li intlaqtet bih Dubai tal-aħħar, probabbilment ħafna minnkom ikun qed insegwu wkoll fuq il-mezzi soċjali, min jgħid li xi ħaġa wkoll intervent tal-bniedem, li hu żgur li bl-intervent tal-bniedem qed ikun hawn ħafna żbilanċ effetti negattivi fil-klima. Qegħdin nitilfu l-armonija. Jiena għallim tal-arti propja, gradwajt. U aħna nitkellmu fuq 3 kuluri primarji, l-aħmar, il-blu u l-isfar. Tal-ima żgħira jeżistu kuluri komplementari fosthom dawk it-tlieta bejniethom, it-3 kuluri primarji, iġibu armonija. U jekk toqgħod tħares ħafna lejn l-aħmar, pereżempju, jekk tagħmel ġiex minuti tiċċassa lejn l-aħmar, u f'salt wieħed għajnejk tressaqhom imbagħad fuq ħajt abjad, għajnejk jikkreaw xiex it-taħlita tal-ġiex kuluri l-oħra, jifdal il-blu l-isfar huwa aħdar. Għax għajnejk għandhom bżonn l-armonija, għandhom bżonn niserħu għajnejhom. Din l-armonija hija naturali, mhux aħna ħloqnija. Din l-armonija naturali teżisti minn qabilna u aħna b'xi mod kultant nintervjenu li nisbilanċawha. Għalhekk it-talba tiegħi biex kemm jista' jkun kif talabna wkoll id-dosija tiegħu il-Papa. Nibżaw din id-dar komuni tagħna għax l-armonija titlob li aħna nipproteġuha u mhux li bl-intervent tagħna inħarbtuha. F'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-art, ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrna dubbietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna fid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja li għas-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Ġesu, għaddisa Marija u Malla tlopajna mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu kif kien bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Sem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Ippruvaw mbagħad iktar tard ma jkollkomx tagħmel li ma tantx kollix nagħmel. Sej ġiex minuti ċassa ftit lej wieħed minn dawk it-3 kuluri, ressaq għajnejk fuq l-abjad u tara kif b'maġija jibda jinbet il-kulur liħor. Sakemm m'għandekx xi diffikultajiet li tara l-kulur inti wkoll għax dak jeżisti wkoll. Imma huma eċċezzjonijiet mhumiex in-norma. Bħal dejjem magħna għandna lil Sinti hawnhekk li ħad tkun qiegħda tagħtina spjega għal din il-Polza tal-lum u mbagħad nibdew intellaw bil-kwiet il-polozz wara xulxin. Fidejk Sintja. Grazzi. Mela r-reġija nitlobhom jitellaw il-grafika ħalli intom tkunu wkoll tistgħu tissegwu miegħi dawk li kienu magħna fil-Polza ta' nhar it-tlieta diġà raw parti minn din l-ispjega, ħanerġa' nispjega għall-konvenjenza ta' dawk li naqdu magħna fil-Polza tal-lum dawk bażikalment li ġej minn skejjel bla kontinwità u tfal ta' impjegati fi skejjel oħra. Mela kellna għandna 17 l-applikant minn tal-impjegati li huma diġà rreġistrati. Għandna 4 applikanti minn tal-impjegati irreġistrati għażlu li jmorru li jkomplu bil-Polza, jekk marru tajjeb fil-Polza ta' nhar tlieta qegħdin fil-Polza tal-lum. Għandna applikant tal-impjegati li kien minn skola bla kontinwità, però għażel li jieqaf bir-reġistrazzjoni tal-impjegati. 62 li għażlu li jifqu bil-reġistrazzjoni tal-aħwa. 16 illi għalkemm għandhom ir-reġistrazzjoni tal-aħwa għażlu li jmorru għall-Polza jekk marru tajjeb nhar it-tlieta hemm minnhom li qegħdin fil-Polza tal-lum. 2 illi għalkemm għandhom reġistrazzjoni tal-iskola tal-aħwa huma ħerġin minn skola bla kontinwità għalhekk ħajkunu fil-Polza tal-lum ukoll. 5 illi kienu tal-istess kriterji ġifieri impjegati, aħwa u skola bla kontinwità, però ddeċidew li waqgħu il-parti ta' skola bla kontinwità allura wafqu bl-iskejjel tal-aħwa. Għalhekk nafu li għandna 107 li huma diġà reġistrati f'xi skejjel tal-Knisja fl-ewwel sena primarja. Daw diġà ħadu posthom.
Issa magħhom jingħaqdu 42 ta' skola bla kontinwità. 12 ta' impjegati fi skola oħra mela l-ġenituri tagħhom jgħalmu jew fi skola tal-bniet inkella fi skola tas-sekondarja fejn ma jistgħux idaħħlu l-uliedhom magħhom. Għalhekk ifisser li eligibbli li ħajkunu fil-Polza tal-lum hemm 54. Magħhom għandna riservati 5 postijiet tal-aħwa, mela daw l-aħwa għandna aħwa illi huma tewmin Subien u Subien, ikun mar xi wieħed minnhom tajjeb fil-Polza ta' nhar it-tlieta, allura illum f'din il-Polza ħajkun hemm dak l-applikant li mar tajjeb, però ħuh li ieħor imbagħad jingħaqad miegħu għar-reġistrazzjoni u mbagħad il-ġenitur hemmhekk skont ir-ranking li ħajġibu llum ħajażlu l-iskola għat-tnejn li huma u għandna 195 illi għaddew mill-ewwel polza minn dik il-polza li għamilna nhar it-tlieta. Mela b'kollox hemmhekk postijiet riservati jiġu u jew diġà reġistrati jiġu 254. Fir-regolamenti konna xandarna li għandna 319 il-post, fiċ-ċirkolari konna diġà ħabbarna illi żdiedu magħhom 48 post dawk li kien fadal wara li sar it-transfer ta' St. Francis mill-Kinder 2 għal Year 1. Tnaqsu 6 postijiet li għaddew bħala każijiet serji. Jekk noddu dawk li għadni kif spjegajt in-naħa ta' fuq li huma diġà reġistrati fejn għandna 107, ifisser illi postijiet fl-ewwel sena primarja fadal 254 post. Mela llum fil-Polza tal-lum ħajkonna 44 illi jgħaddu għal din il-polza bil-kriterju ta' skola bla kontinwità. 12 bil-kriterju ta' impjegati fi skola oħra, il-195 tat-tielet kriterju dawk li marru tajjeb fil-polza ta' nhar it-tlieta għalhekk għandna 251 polza li ħatkun dalwaqt tintefa' fl-urna. 3 postijiet milli semmejt aktar il-fuq li huma riservati għall-aħwa huma ta' tewmin. Mela, wieħed mit-tewmin mar tajjeb fil-polza ta' nhar it-tlieta ħajkun fil-polza tal-lum, ħuh ieħor jingħaqad miegħu fir-reġistrazzjoni fil-21 ta' Mejju. 2 mill-aħwa l-oħra li riservajnilhom il-postijiet għandhom ħuthom fl-ewwel sena sekondarja Subien. Mela hemmhekk għalissa l-postijiet huma riservati biex jekk la darba ssir ir-reġistrazzjoni tal-ewwel sena sekondarja Subien. Il-ġenitur tagħhom jażel skola għal-wilt li ġi tajjeb fil-ewwel sena sekondarja li għandha il-ftuħ fl-ewwel sena primarja, hemmhekk il-kbir ħajjiġbed liż-żgħir miegħu. U b'dakinhar tar-reġistrazzjoni jinkitbu t-tnejn li huma. Mela jekk noddu kollox, għandna 256 post. Tajdu li kif jekk inti għadek kif għadt li postijiet għandna 254. Ir-raġuni hi li għandna xi applikanti li huma riġal reġistrati, però ħajieħdu sehem fil-polza tal-lum li huma 1C u 1F, għandna 2 minn daw illi la darba jaslu fir-reġistrazzjoni jridu jażlu. Jew ħajżommu l-iskola illi diġà rreġistrati fiha b'tal-aħwa, jew ħajtilqu dik minn idejhom u jażlu skola milli nkunu qegħdin nofrulhom fir-reġistrazzjoni. Ġifi postijiet għal dawk li ħajjieħdu sehem fil-polza tal-lum, inkluż dawk it-3 tewmin, inkluż iż-żewġ aħwa li ħuthom marru tajjeb fis-sekondarja, għandna għal kulħadd postijiet. L-appuntament tiegħi tagħna magħkom ikun fl-20 ta' Mejju fejn hemmhekk ħajkollna online meeting għal ġenituri li jibda fit-3:30. Ftit jiem qabel l-20 ta' Mejju tirċievu email min-naħa tagħna fejn ikolkom ħafna informazzjoni kif ħatidħlu f'dan il-meeting, informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni li ħassir l-għada 21 ta' Mejju, kif ukoll ikolkom breakdown bl-iskejjel skola kemm għandha postijiet. Ġifieri għalissa sinjuri nitlobkom li għal xejn iċċemplu l-uffiċċju u titolbuna ngħidulkom dik l-iskola u l-iskola l-oħra kemm għandha postijiet available. Ir-raġuni hi illi jekk dawk iż-żewġ taħwa la darba ssir reġistrazzjoni tal-Form 1 jażlu skola maħuthom il-postijiet jinbidluli. Ġifieri ma nistax noħroġ il-lista tas-Subien skola qabel issir ir-reġistrazzjoni tal-ewwel sena sekondarja Subien. Ġifieri nitlobkom ftit paċenzja, sinjuri, kulħadd għandu post kif ngħidu min jittama
Ma nafux il-qawl, ma ftehemna naħseb. Jittama. Ftehemna. All right, Sinjuri, mela Tama l-aħħar awguri u ngħaddi il-linja ħalli nibdew il-polza. Grazzi ħafna, Cynthia. Li qed tispjegalkom, Cynthia, nifmu l-ansjetà, nifmu li kulħadd ikollu l-preferenza tiegħu. Wieħed tajjeb li jkun grat li fost tant applikanti li jkollna intkom fost dawk li irnexxilkom tiggarantixxu lilkom infuskom post fl-Iskola tal-Knisja, kif ġieli forsi smajtuni ngħid jiena għandi rispett lejn is-setturi kollha f'pajjiżna, bl-istess mod għandi rispett sħiħ lejn l-iskejjel kollha fis-settur tagħna, l-ebda waħda minnhom perfetta nassikurakom jiena, kollha għandhom it-tajjeb tagħhom, kollha għandhom l-inqas tajjeb tagħhom. Iva, ikun hemm dawk id-differenzi, ikun hemm anke raġunijiet loġistiċi dak li jkun jixtieq it-tfal tiegħu naħa oħra, imma hija nifhmu li fl-aħħar mill-aħħar hemm numri limitati u bil-forsi dun rispettaw dawk il-spazji li jkun hemm iktar ma tgħinuna anke b'nuqqas ta' telefonati, iktar ikun jistgħu l-kollegi u prattikament illum qed taraw it-tim kollu hawnhekk, ġiex kollegi li fuq ix-xalluk tiegħi u ġiex kollegi li qed taraw l-ewwel tnejn fuq il-lemin tiegħi huma t-tim kollu li jkun hemm jaħdem fuq dan il-proċess matul is-sena kollha fil-fatt. Il-kollegi l-oħra li hawn fosthom Dr. Robert Aquilina nfakkarkom li l-proċess kollu tagħna jkun għaddej taħt l-iskrutinju tan-notar ukoll huma kollegi li jiżdiedu biss f'dan il-mument li nkunu għaddejjin bil-polozz. Mela bħalissa qed taraw il-polozz jinxteħtu ġewwa l-urna, minna ftit ieħor tingħalaq, tibda tiddawwar għal minn minnkom teġa ra il-polozz l-oħrajn peress li t-tfal tagħkom teġa kellhom jittellaw fil-polza l-oħra, tafu illi intellaw l-ewwel 12 naqra isem ngħaddi kollox lil Cynthia li mbagħad tgħaddiha lil fl-Iskejjel min-naħa tagħha fl-Iskejjel tkun qed waħħalhom fuq record sheet. Wara dawk it-12 taqbad ir-record sheet Cynthia u taqra is-sommar dawk it-12. Bħalissa qed taraw il-Dajan iddawwar l-urna u minn ftit ieħor Annalise tkun qed tħoll ir-rubber band nitolbu li ma ttirx x'imkien għax imbagħad noqogħdu nfittxu rubber bands ukoll biex tgħaddi lill-polza nkun nista' nibda naqra l-ewwel isem. Grazzi ħafna Annalise. M1828 Andrew Zammit Pearson. M4947 Beppe Grek Ġerman. M5021 Jan James Zara. M4761 Ethan Zammit. M1830 Jamie Aġus Ċefaj. M3393 Kyle Bartolo Stockley. M2132 Isaac Mifsud. M6023 Ryan Kassar. M4543 Filip Luca Vassallo. M5387 Rayfil Vella. M4402 Yannick Camilleri. M4665 Thiago Gatt. U hekk għalaqna l-ewwel set ta' 12 u kif spjegajtilkom Cynthia se tkun qed tararkom l-ewwel sommarju. Fidek Cynthia. Mela qabel nibda niġbed l-attenzjoni minħabba li qegħdin kollha hawnhekk illum m'hemm ħadd min iwieġeb it-telefon. Ġifieri għal xejn waqt li tilha din il-polza iċċemplu l-uffiċċju u jew il-mobiles għax m'hemm ħadd li jirrispondihom. U mbagħad inkun nistgħu nirrispondu t-telefon wara s-satej wara li naħdmu r-riżultat. Grazzi. Mela, rank numru 1, M1828 Andrew Zammit Pearson, 2 M4947 Beppe Grek Ġerman, 3 M5021 Jan James Zara, 4 M4761 Ethan Zammit, 5 M1830 Jamie Aġus Ċefaj, 6 M3393 Kyle Bartolo Stockley, 7 M2132 Isaac Mifsud, 8 M6023 Ryan Kassar, għandu ħuħ għall-ewwel sena primarja da wieħed mit-tewmin,
Numru 9 M4543 Filip Luca Vassallo, 10 M5387 Raffaele Vella, 11 M4402 Yannick Camilleri, 12 M4665 Tiago Gatt. Komplu bil-Polza. Ħafna. Fl-istess ħin għandna wkoll l-Amelja tax biex inkun semmejna anke l-kulħadd li tkun qiegħda teġa' tniżżel it-tfal fuq id-database tagħna. M1900 Mattias Xiberras. M6099 Iver De Giorgio. M4024 Gabriel Vella Muscat. M5305 Luke Zara. M5500 Tomas Zammit. M1481 Adam Caruana Montebello. M4796 Luca Borch. M5789 Matteo De Giorgio. M6014 Benjamin Santese. M4156 Jed Bileci. M3193 Diaz Juan Bonnici. M5915 Jake De Battista Grishti. Għadna setti uħor ta' 12, ngħaddi l-kelma l-Sintja biex tagħmlilna sommarju. Mela Brank numru 13 M1900 Mattias Xiberras, 14 M6099 Ivar De Giorgio, 15 M4024 Gabriel Vella Muscat, 16 M5305 Luke Zara, 17 M5500 Tomas Zammit, 18 M1481 Edim Caruana Montebello, 19 M4796 Luca Borch, 20 M5789 Matteo De Giorgio, 21 M6014 Benjamin Santese, 22 M4156 Jed Bileci, 23 M3193 Diaz Juan Bonnici, 24 M5915 Jake De Battista Grishti. Komplu bil-Polza. Grazzi ħafna. Nagħmel l-mutijaj biex niprofa naqra l-ismijiet bil-pronunzja li intkom tixtiequ. Niskuża ruħi f'każ li ma jkunx hekk anke meta niltaqa' ma xi kunjomijiet jew ismijiet li mhux familjari magħhom. M5201 Mark Xkembri. M4226 Leo Mizzi. M1802 Daniel Hamori. M3536 Jamie Mifsud. M5779 Ben Grek. M4794 Michael Rapa. M2218 Samuel Balzan Sammut. M4791 Gianluca Kassar. M5773 Nathaniel Paċ Safret. M1487 Luke Gauci. M3548 Lukas Gaffatanti. M4920 Jacques Camilleri. Erġajna għalaqna setti ieħor ta' 12 nitlob il-Sintja biex taqrana dawn l-aħħar ismijiet. Rank numru 25 M5204 Mark Xkembri, 26 M4226 Leo Mizzi, 27 M1802 Daniel Hamori, 28 M3536 Jamie Mifsud, 29 M5779 Ben Grek, 30 M4794 Michael Rapa, 31 M2218 Samuel Balzan Sammut,
32 M4791 Gianluca Kassar, 33 M5773 Nathaniel Paċ Safret, 34 M1487 Luke Gauci, 35 M3548 Lucas Gaffa Tanti, 36 M4920 Jacques Camilleri. Nkomplu ntalaw il-Polza. Grazzi ħafna, Cynthia. Nagħtu ċansa kemm tinfetaħ il-Polza. Thank you, Annalise. M169 Alec Abela. M4688 James Cini. M1937 Andrea Attard Kassar. M5477 Iżajja Farrugia. M3177 Liam Grek. M1573 Jamie Mallija. M5742 Alexander Johnson. M3682 Michael Farrugia Wismaje. M5476 Jack Lombardi. M3781 Sven Galja Zammit. M5227 Adam Zerafa. M5400 Owen Farrugia. U hekk ġajna għadna settiħor ta' 12, Cynthia fidejk għas-sommarju. Labrenk numru 37 għandna M1969 Alec Abela li għandu ħuħa l-ewwel sena primarja. Hawnhekk għandna tewmin li huma minn ta' skola bla kontinwità, ġifieri mhumiex minn tal-postijiet riservati. Skont ir-regolamenti, u mbagħad hawnhekk fir-reġistrazzjoni l-ikbar l-uliet it-tewmin jieħdu l-ikbar ranking li jġibu fil-Polza. Ġifieri żewġ tewmin Abela ħajjieħdu r-ranking 37 hawnhekk. Mela nkomplu, 38 għandna M4688 James Cini, 39 M1937 Andrea Attard Kassar, 40 M5477 Iżajja Farrugia, 41 M3177 Liam Grek, 42 M1573 Jamie Mallija, 43 M5742 Alexander Johnson, 44 M3682 Michael Farrugia Wismajer, 45 M5476 Jack Lombardi għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten, 46 M3781 Sven Galja Zammit, 47 M5227 Adam Zerafa, 48 M5400 Owen Farrugia għandu uħtu għall-ewwel sena kindergarten. Grazzi ħafna. Il-Polza. Ekku. M4420 Caden Kutajjar. M3696 Andrea Piccinino. M1968 Nick Abela. M3851 Sebastian Sant. M4773 Jake Gauci. M3666 Alexander Thomas Tommy. M3770 Dante De Luca. M5061 Oliver Thomas Saliba. M4351 Hanosh Joseph Nijo. M1503 David Nikolowski. M2204 Shazin Kalleja.
M1736 Sem Baldacchino. U hekk rġajna laqna gruppi ieħor ta' 12 student, applikant, nħalli fidej Sintja sommarju. Mela, rank numru 49, M4420, Caden Kutajjar, 50, M3696, Andrea Piccinino, 51, M1968, Nick Abela, għandu ħuħ fl-ewwel sena primarja, 52, M3851, Sebastian Sant, 53, M4773, Jay Gauci, 54, M3666, Alexander Thomas Tommy, 55, M3770, Dante De Lucca, 56, M5061, Oliver Thomas Saliba, 57, M4351, Hanos Joseph Niho, 58, M1503, David Nikolowski, 59, M2204, Shazin Kalleja, 60, M1736, Sem Baldacchino. Komplu ntellaw il-Polza. Grazzi. M1551 Benjamin Buġeja. M1555 Stefano Balzan. M5334 Nick Karabot. M4293 Jack Camilleri Bajjada. M5104 Mattia Sammut. M3952 Sam Tabone. M3342 Matthew Spiteri Grungo. M5984 Jacob Attard. M5919 Ben Buhajar. M4964 Liam Vella. M4501 Zach Mikallef. M5883 Miguel Borg Mifsud. U rġajna għadna gruppi ieħor ta' 12 l-applikant nad il-kelma lil Sintja sommarju. Mela rank numru 61, M1551, Benjamin Buġeja, 62, M1555, Stefano Balzan, għandu ħuħa l-ewwel sena primarja, 63, M5334, Nick Karabot, 64, M4293, Jack Camilleri Bajjada, 65, M5104, Mattia Sammut, 66, M3952, Sem Tabone, 67, M3342, Matthew Spiteri Grungo, 68, M5984, Jacob Attard, 69, M5919, Ben Buhajar, 70, M4964, Liam Vella, 71, M4501, Zach Mikallef għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten, 72, M5883, Miguel Borg Mifsud. Komplu ntellaw il-Polza. Ekku, grazzi. M5965 Dale Montebello. M3782 Blake Schwireb. M1849 Jamie Cilia. M1621 Kane Spiteri. M1980 Jamie Zammit. M3005 Mattias Bondin. M3240 Miles Said. M1569 Kane Zara. M4666 Julian Schkembri. M3077 Zach Bonello.
M3303 Jake De Bono. M3496 John Mifsud. U b'dan li semerġajna għadna grupp ta' 12 ngħaddi l-kelma l-Cynthia Sommarju. Mela brank numru 73 M5965 Dale Montebello. 74 M3782 Blake Schwireb. 75 M1849 Jamie Cilia. 76 M1621 Kane Spiteri. 77 M1980 Jamie Zamit. 78 M3005 Mattias Bondin. 79 M3240 My Side. 80 M1569 Kane Zara. 81 M4666 Julian Schembri. 82 M3077 Zach Bonello. 83 M3303 Jake De Bono għandu waħtu għall-ewwel sena kindergarten. 84 M3496 John Mifsud. Komplu ntellaw il-Polza. Grazzi. M5647 Kien Kitkuti. M4937 Aiden Mushi. M5335 Kane D'Amato. M3726 Aleksandra Zoppardi Asa. M3974 Luke Williams. M1614 Kai Borch. M4137 Edward Zbadaka. M5276 Jacob Farrugia. M3513 Francesco De Battista Grek. Testa l-vista wkoll dan għandek tgħid, ġifieri min ikun fleta tiegħi tibdew taslu dak iż-żmien. Illi minn noċċali ma titarax, minn taħt in-noċċali tiffoka. M3264 Gianluca Coleiro. M5636 Kai Colombo. Għandi bżonn, imma qed niftakar għandi bżonn. Immur daqsxejn vista. M4922 Andre Brinkat. U bekk erġajna għadna mill-lider Iva, set ieħor ta' 12 ngħaddu għal sommarju ieħor. Mela brank numru 85 M5647 Kien Katkuti. 86 M4937 Aiden Mushi. 87 M5335 Kane D'Amato. 38 M3726 Aleksandra Zoppardi Asa. 89 M3974 Luke Williams. 90 M1614 Kai Borch. 91 M4137 Edward Sabatka. 92 M5276 Jacob Farrugia. 93 M3513 Francesco De Battista Grek għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten. 94 M3264 Gianluca Coleiro. 95 M5636 Kai Colombo. 96 M4922 Andre Brinkat. Komplu ntellaw il-Polza. Grazzi. M1437 Aiden Schwireb. M3100 Luke Farrugia. M1730 Jacob Magro. M3387 Nathan Joe De Gabriele. M5139 Samuel Michael Kassar. M1950 Aiden Kallus Zerafa. M4751 Jan Grishti. M4232 Kane Vella Zammit. M1694 Giuseppe Farrugia.
M4-3-1-3 Nick Vella Kutajjar. M5-3-7-8 Oliver Parnis. Thank you. M4-4-8 Jan Borch. U rġajna wasanna għal sommarju ieħor ngħaddi l-kelma lil Cynthia. Rank numru 97, M1437, Aidin Xwireb. 98, M3100, Luk Farrugia għandu ħuħa l-ewwel sena sekondarja. 99, M1730, Jacob Magro għandu waħtu għat-tieni sena kindergarten. 100, M3387, Nathan Joe de Gabriele għandu waħtu għall-ewwel sena primarja. 101, M5139, Samuel Michael Kassar. 102, M1950, Aiden Kalluza Rafa. 103, M4751, Jan Grishti. 104, M4232, Kane Vella Zammit. 105, M1694, Giuseppe Farrugia. 106, M4313, Nick Vella Kutajjar. 107, M5378, Oliver Parnis. 108, M4484, Jan Borch. Komplu bil-Polza. Tajjeb ħafna. Kif qed taraw għaddejjin b'ritmu pjuttost meqjus. M4279 Benjamin Massa. M1723 Luca Camilleri. M4723 Jack D'Amato. M1964 Dale Buġeja. M4366 Jack Aksisa Buzuttil. M3811 Giuseppe Cremona. M5090 Giuseppe Galia. M6088 Ben Sultana. M5696 Adam John Ludwig Brenslow Xiberraz. M5302 Giuseppe Vassallo Gatt. M1484 Luigi Delia. Thank you. M5760 Blake Kitney. U ma rġajna wasanna għal sommarju ieħor ngħaddi l-kelma lil Cynthia. Rank numru 109, M4279, Benjamin Massa. 110, M1723, Luca Camilleri għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten. 111, M4723, Jake D'Amato. 112, M1964, Dale Buġeja. 113, M4366, Jake Aksisa Buzuttil. 114, M3811, Giuseppe Cremona. 115, M5090, Giuseppe Gallia. 116, M6088, Ben Sultana. 117, M5696, Adam John Ludwig Brenslow Xiberras. 118, M5302, Giuseppe Vassallo Gatt. 119, M1484, Luigi Delia. 120, M5760, Blake Kitney. Komplu bil-Polza. Tajjeb wis. Grazzi ħafna. M3522 Miguel Alamango. M5829 Nate Ebeyer. M1653 Andreas Debono. M4854 Michael Spiteri. M1520 Maximus Mejla. M6085 Alexander Galia. M1821 Alexander James Giuliano Casolani. M1403 Ezekiel Sammut.
M3-4-6-2 Damien Cole Grek. M4-2-7-1 Andre Demikoli. M3-2-0-9 Zachary Grima. Nirringrazzja wkoll il-camera person li jkun qed jħossib jiffoka għax jiena nipprova nżomm idejja f'istess pożizzjoni ma jirnexxi li żgur u jkun qed jħossib biex intkom tkun tistgħu taraw ukoll fuq l-screens tad-devices tagħkom. M2008 Tommy Xkembri. U nirringrazzja wkoll ir-reġija li qed tħossib teqleb minn screen għal ieħor issa wasal ħin li jeqleb fuq Sinti ħalli taqranna is-sommarju. Mela rank numru 121 M3522 Miguel Alamango, 122 M5829 Nate Ebejer għandu oħtu għall-ewwel sena kindergarten, 123 M1653 Andreas De Bono, 124 M4854 Mikhail Spiteri, 125 M1520 Maximus Mejla, 126 M6085 Alexander Gallia, 127 M1821 Alexander James Giuliano Casolani, 128 M1403 Ezekiel Samut, 129 M3462 Damien Cole Grek għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten, 130 M4271 Andre Demikoli, 131 M3209 Zachary Grima, 132 M2008 Tommy Xkembri għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten. Komplu bil-Polza. Grazzi ħafna. M3-1-2-8 Luigi Pisani Lomax. M5-3-7-7 Leon Mikallef. M1-7-2-0 Thomas Ebejer. M4-4-8-7 Thomas Sherry. M5-4-4-0 Henry Rampley. M1-9-1-6 Neil Landrieu. M1-5-2-3 Liam Kuxkiri. Nagħtu ftit ċans sakemm xi polza tkun qiegħda cozy magħluqa ma tix tinfetaħ. M1-5-0-9 Zach Briffa. M1-5-5-8 Francesco Balzan. M5-3-5-5 Michaelin Aġus. M5-7-0-1 Thomas Vella. Thank you. M5-0-2-7 AJ Xkembri. Niskuża ruħi ftit daqsxejn il-vejsta ftit il-pronunzja. Ngħaddi l-kelma lura lil Cynthia għas-sommarju. Rank numru 133 M3128 Luigi Pisani Lomax, 134 M5377 Leon Mikallef għandu oħtu l-ewwel sena kindergarten, 135 M1720 Thomas Ebejer, 136 M4487 Thomas Sherry, 137 M5440 Henry Rampley għandu ħuħa l-ewwel sena primarja, 138 M1916 Neil Andro għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten, 139 M1523 Liam Kuxkiri għandu ħuħa l-ewwel sena primarja, 140 M1509 Zach Briffa għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten, 141 M1558 Francesco Balzan għandu ħuħa l-ewwel sena primarja, 142 M5355 Mikhail Aġus, 143 M5701 Thomas Villa, 144 M5027 AJ Xkembri għandu oħtu għall-ewwel sena primarja. Komplu bil-Polza. M3-8-7-4 Michael James Dimek. M6-0-9-0 Luke Farrugia Corrado. M4-2-7-7 Jack Patch de Grey.
M3948 Samuel Vella. M4251 Kai Patch Taylor. M4110 Thiago Vella. M1434 Michele Teuma. M3847 Jamie Manicolo. M4520 Liam Maniscalco. Sorry. M4988 Ben Camilleri. M3852 Rowan Farrugia Cremona. M5040 Adam Xikluna Balzan. U hekk mixin ġmielu kif rajtu sankaq bizna nofs il-Polza sewwa ngħaddi l-kelma l-Sintja sommarju. Rank numru 145 M3874 Michael James Dimek, 146 M6090 Luke Farrugia Corrado, 147 M4277 Jack Page de Grey, 148 M3948 Samuel Vella għandu oħtu l-ewwel sena kindergarten, 149 M4251 Kai Patch Taylor, 150 M4110 Thiago Vella, 151 M1434 Michele Teuma, 152 M3847 Jamie Manicolo, 153 M4520 Liam Maniscalco, 154 M4988 Ben Camilleri, 155 M3852 Rowan Farrugia Cremona, 156 M5040 Edim Xikluna Balzan. Komplu bil-Polza. Tajjeb wis. Grazzi. M4223 Kyle Lautir. M5304 Daniel Borg Manjon. M3373 Louis Farrugia Genovese. M2091 Noah Ryan Bartolo. M1077 Raikin Zamit. M4754 Diego Spiteri. M3697 Julian Camilleri. M5930 Blake Muscat. M5615 Guero Cohen. M3093 Liam Ajus. M1899 Alexander Alfred Ajus. Thank you. M5787 Gianni Aquilina. U b'dan li sem wasanna wkoll irġajna għal eluq ta' 12 illi sem ieħor ngħaddi l-kelma Sintja sommarju. Rank numru 157 M4223 Kyle Lautir, 158 M5304 Daniel Borg Manjon, 159 M3373 Louis Farrugia Genovese, 160 M2091 Noah Ryan Bartolo, 161 M1077 Raikin Zammit, 162 M4754 Diego Spiteri għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten, 163 M3697 Julian Camilleri, 164 M5930 Blake Muscat, 165 M5615 Guero Cohen, 166 M3093 Liam Ajus, 167 M1899 Alexander Alfred Ajus, 168 M5787 Gianni Aquilina. Komplu bil-Polza. Ekku, tajjeb ħafna. Grazzjak. M3701 Juan Kuxkiri Vella.
M5313 Benjamin Antoncic. M1986 Marcus Meiser. M3818 Kane Buġeja. M4524 Benjamin Anthony Mikallef. M5425 Kyle Asa. M2085 Nick Allen Psajla. M6036 Zachary Abela. M1710 Jack Brinkat. M1651 Zek Malveni. M4740 Indri Paċ. U l-axħar isem għal dan il-grupp mill-lider ukoll. Grazzi. M2212 Leo Azzoppardi. U għalhekk nistgħu nerġgħu ngħaddu lura kelma l-Sintja ħataqranna daw l-aħħar 12 l-isem. Mela, rank numru 169 M3701 Juan Kuxkirivella. 170 M5313 Benjamin Antoncic. 171 M1986 Marcus Meiser. Skużawni. 172 M3818 Kane Buġeja. 173 M4524 Benjamin Anthony Mkallef. 174 M5425 Kyle Asa. 175 M2085 Nick Allen Psajla. 176 M6036 Zachary Abela. 177 M1710 Jack Brinkat. 178 M1651 Zach Malveni. 179 M4740 Indri Paċ. 180 M2212 Leo Azzoppardi. Komplu bil-Polza. Grazzi ħafna. M6063 Karl Jan Kauki. M5309 Ben Borch Demikoli. M2152 Jake Merċiqa. M4545 Luke Xwire Prizzo. M5893 Matteo Aġus. M6065 Zeaz Kassar. M1519 Mattija Kuxkiri. M4310 Adam James Fennick. Grazzi. M5390 Zach Vella. M4991 Ben Trantfe. M3380 Sean Briffa. M1800 Matteo Kassar. Nerġgħu ngħaddu għal sommarju ieħor fidejk Sintja. Rank numru 181 M6063 Karl Jan Kauki. 182 M5309 Ben Borge Mikoli. 183 M2152 Jake Merċiqa. 184 M4545 Luka Xwire Prizzo. 185
M5893 Matteo Aġus, 186 M6065 Zejas Kassar, 187 M1519 Mattia Kuxkieri għandu ħuħa l-ewwel sena primarja, 188 M4310 Edim James Fenek, 189 M5390 Zag Villa, 190 M4991 Ben Trantafir, 191 M3380 Sean Briffa, 192 M1800 Matteo Kassar. Komplu bil-Polza. Ekkun, ringrazzjawk Sintja, grazzi l ukoll Annelies. U l-Dajan li tkun qiegħda ddawwar u l-Fl-Iskejjel li tkun qiegħda twaħħal l-ismijiet u l-kollegi kulħadd għax bħal sib deħlu l-ismijiet inkella, jerġa' niftakar. M5558 Oliver Andrew Tanti. L-Amelia x'kien ħajħelli Amelia. Amelia kienet kap ta' skola wkoll, servizz twil. M4174 Jake Demikoli Friġġieri. M3451 Sam Thomas Vella. M1433 Andrew Borch. M3546 Owen Azzoppardi. M1833 Taylor Desira Austin. M3166 Max Anthony Sponek. M2034 Timothy Kalleja. In-notar smajtuħi sabbat it-timbru biex ifakkarni li marra ngazzajt ġaġajt li l-ukoll. M3028 Michele Vittorio Buġeja. M5111 Sam Saliba. Skużani, grazzi. M2159 Alex Camilleri Vidolic. Tajjeb. M2020 Lukas Pisani Kind. U b'dak li semmu sa nerġajna għal gruppi ieħor fidejk Sintja sommarju. Mela rank numru 193 M5558 Oliver Andrew Tanti, 194 M4174 Jake Demikoli Friġġieri, 195 M3451 Sam Thomas Vella, 196 M1433 Andrew Borch, 197 M3546 Owen Azzoppardi, 198 M1833 Taylor Desira Austin, 199 M3166 Max Anthony Sponek, 200 M2034 Timothy Kalleja għandu oħtu l-ewwel sena kindergarten, 201 M3028 Michele Vittorio Buġeja, 202 M5111 Sam Saliba għandu oħtu l-ewwel sena primarja, 203 M2159 Alex Camilleri Vidolic, 204 M2020 Lukas Pisani Kind. Komplu bil-Polza. Grazzi ħafna. M1467 Edward Kurmi. M1415 Jake Calafato. M4760 Mason Lee Aġus. Grazzi. M5704 Liam Vella. M3763 Gianni Zara. M4167 Quinn Mikallef. Thank you. M5347 Nathan Zammit. M4866 Christoph Karwana. M3736 Deni De Gabriele.
kultant taħt l-ismijiet taraw xi noti żgħar dak ikunu fejn ikollhom l-aħwa u mbagħad Sintja taqralkom id-dettalji f'dawk iċ-ċirkustanzi wkoll. M2-1-3-1 Chris Fenek. M4-6-4-9 Timothy Charles Coleiro. U għasan nerġajna l-axħar iżem f'dan il-grupp M5-4-2-4 Indri Mikallef. U għalek nitlob il-Sintja biex terġa' minna sommarju għal dal-axħar 12 l-isem. Rank numru 205 M1467 Edward Kurmi, 206 M1415 Jake Calafato, 207 M4760 Mason Lee Ajus, 208 M5704 Liam Vella, 209 M3763 Gianni Zara, 210 M4167 Quinn Mikallef, 211 M5347 Nathan Zammit, 212 M4866 Christoph Caruana, 213 M3736 Danny De Gabriele għandu ħuħa sena kindergarten, 240 M2131 Chris Fenek, 215 M4649 Timothy Charles Coleiro, 216 M5424 Indri Mikallef. Nkomplu bil-Polza. Grazzi ħafna, kif qed taraw bil-mod il-mod. Qegħdin nibdew noqorbu lejn tmiem din il-Polza bil-mod. M4280 Luke Bezzina. M3091 Matteo Fenek Kuxkiri. M4817 Zvejlin Borċ. All right, se nirranġa jiena tinkwetax. M3256 Matteo Kalleja. M5826 Luis Xikluna. Tifmu li ħadd minna maħna xandara u f'din l-esperjenza nkunu qegħdin ukoll induqu xi ftit minn dik li għall-ħajja tax-xandara li fiha ċ-challenges tagħha wkoll. M1640 Noah Borċ. M4104 Mattias Fenek. M4291 Nathaniel Buġejja. M1718 Tommy Borċ. M4995 Gareth Xkembri. M4871 Jean De Bono. Nerġaw ngħaddu għall-aħħar isem f'dan il-grupp. M3206 Julian Zarb Piscopo. Nitlob li l-Sintja ħatamlilna s-sommarju. Fidejk. Mela, rank numru 217 M4280 Luke Bezzina, 218 M3091 Matteo Fenek Kuxkiri, 219 M4817 Zvejlin Borċ għandu ħuħa l-ewwel sena kindergarten, 220 M3256 Matteo Kalleja, 221 M5826 Luis Xikluna, 222 M1640 Noah Borċ, 223 M4104 Mattias Fenek, 224 M4291 Nathaniel Buġejja, 225 M1718 Tommy Borċ għandu ħoħtu għall-ewwel sena kindergarten, 226 M4995 Gareth Xkembri, 227 M4871 Jean De Bono, 228 M3206 Julian Zar Piscopo. Komplu bil-Polza. Grazzi ħafna, għalhekk jekk il-matematika mhux qed fixkilni dal-għodu naħseb li għandna dan il-grupp u mbagħad jifdilna xi ftit oħrajn tal-aħħar. M4394 Jack Thomas Bezzina. Ups, grazzi. Skużawni. M4700 Luca Muscat Malija. M1859 Luke Grek. Bħalissa nkunu għaddejjin bħafna celebration evenings u hekk. U qed nagħmlu li nispiċċaw il-bira wasalna d-dar kienu 11 ta' bil-lejl, ara
fil-ħodu l-vuċi tkun daqxie aktar ħarxa. M3049 Liam Spiteri. M4495 Cristiano Juan Vella. M2179 Luke Borch Olivier. M4516 Luke Christophe Zammit. Thank you. M1824 Andre Borch Dimek. M5269 Ryan Borch. M5251 Zachary Zammit. M3275 Zach Demicoli. Thank you. M5049 Matteo Xkembri. U bekka laqna l-grupp ta' qabel tal-aħħar ngħaddi fidej Cynthia sommarju. Rank numru 229, M4394, Jack Thomas Bezzina. 230, M4700, Luca Muscat Mallija. 231, M1859, Lou Grek. 232, M3049, Liam Spiteri. 233, M4495, Cristiano Juan Vella. 234, M2179, Luke Borch Olivier. 235, M4516, Luke Christophe Zammit għandu ħuħal sena kindergarten. 236, M1824, Andre Borch Demek. 237, M5269, Ryan Borch għandu ħuħal sena primarja. 238, M5251, Zachary Zammit. 239, M3275, Zach Demicoli. 240, M5049, Matteo Xkembri. Kompru bil-Polza. Grazzi ħafna. M5767 Giuseppe Sammut. M1886 Dale Tabone. M1903 Blake Kassar. M1497 Neil Busuttil Linwood. M4725 Kien Sadeh. M4095 Gianni Mikallef. M3202 Mason Mikallef. M1990 Isaac Gigo. M5502 Liam Vella. M4383 Julian Caruana Cardona. U l-aħħar isem li ħankunu qegħdin naqraw għal din il-polza M1440 Matteo Zammit. U bekk ġibna din il-polza l-elu ngħaddi l-kelma l-Cynthia għal sommarju spjega minna tagħha qabel imbagħad nagħlaq f'idejja. Grazzi Cynthia. Grazzi. Rank numru 241, M5767 Giuseppe Sammut. 242, M1886 Dale Tabone għandu uħtu l-ewwel sena primarja. 243, M1903 Blake Kassar. 244, M1497 Neil Busuttil Linwood. 245, M4725 Kien Sadeh. 246, M4095 Gianni Mikallef. 247, M3202 Mason Mikallef. 248, M1990 Isaac Gigo. 249, M5502 Liam Villa.
250 M4383 Julian Caruana Cardona, 251 M1440 Matteo Zammit. Ekk inkonkludejna din il-Polza, l-Polza tal-Għażla, nfakkarkom li kull min kien fil-Polza tal-lum għandu post fi skola tal-Knisja l-ewwel sena primarja. L-appuntament li jmissna magħkom huwa it-22 ta' Mejju fit-3:30 għandna online parents meeting fejn hemmhekk ikonna il-kapijiet tal-iskejjel ta' l-ewwel sena primarja fejn itukom informazzjoni dwar l-iskejjel, intom ikolkom iċ-ċans li staqsuhom domandi dwar l-iskejjel u mbagħad ikun hemm spjegazzjoni sħiħa dwar kif ħassir ir-reġistrazzjoni u anka viżavi aħwa li diġà għandkom, aħwa li għadhom fil-futur, tkun intensiva ħafna dik il-laqgħa, ġifieri importanti li tkunu disponibbli għaliha. Hemmhekk ħatilħqu tirċievu email min-naħa tagħna bl-informazzjoni kollha inkluż l-availability skola, ma tirċivuwix kmieni, ir-raġuni rridu jgħaddu ir-reġistrazzjoni tal-ewwel sena sekondarji li jkunu l-ġimgħa ta' qabilkom. L-għażla tagħkom meta ħatamlu reġistrazzjoni fl-Iskejjel hija t-3 ta' Mejju tibda fid-9:30 u tkun simili ta' din it-trasmissjoni, differenza u li nkunu qegħdin inċemplulkom u tażlu l-Iskejjel. Infakkarkom li r-riżultat tal-lum jitla fuq il-website sa nhar it-tnejn, maħna nagħmlu l-almu tagħna kollu l-ammorru l-uffiċċju nagħmlu checking, naħdmu r-riżultat u nibatuh biex jitellaw jippubblikaw fuq il-website, però sa nhar it-tnejn ikun hemm ir-riżultat b'ħafna informazzjoni wkoll ġifi importanti li taqraw l-informazzjoni li jkollkom fil-bidu tar-riżultat. Għandna skejjel ukoll illi għandhom diġà organizzaw open days, għandhom id-dati diġà iddikjarati, dawn tistgħu issibuhom billi iżuru knisja.mt il-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja. Fil-bidu ta' din il-paġna għandkom sentenza jgħidilkom għal aktar informazzjoni dwar l-iskejjel għafasaw. Tafas fuqha tieħdok flink oħra, hemmhekk issibu l-iskejjel tal-ewwel sena primarja Subien u hemmhekk taraw l-iskejjel meta qegħdin joffru dawn l-open days u tajjeb li tmorru tarawhom, speċjalment issa li għandkom ir-ranking tafu bejn wieħed u ieħor fejn ħaxaqilbu fejn ħatmorru għall-iskejjel. Min-naħa tiegħi daqshekk nagħti il-mike lilek Dr. Mifsud ħatagħlaq. Grazzi ħafna Cynthia. Jiena ntenni li qaltilkom Cynthia ukoll min-naħa tiegħi għamlu riċerki tagħkom, pruvaw morru iltaqgħu man-nies if mhux qed jiġri, imma nerġa' nirrepeti wkoll dak li qed fil-bidu. Kull skola għandha t-tajjeb tagħha, kull skola għandha l-inqas tajjeb tagħha, kulħadd jipprova jagħmel l-almu tiegħu biex joffri l-aħjar servizz, kulħadd jipprova jwieżen u mbagħad id-neċessitajiet tiegħu bħala familja, tifhem illi iktar ma tkun irrenkjajt l-isfel ovvjament hemm iċ-chances li ħadd ieħor ikun għamel konsiderazzjonijiet u mbagħad tkun trid tagħżel minn dawk il-gruppi illi jkollok fid-disponibilità, però minn daqshekk kollha inkunu qegħdin infittxu fil-ġid biex ngħidu hekk. Jiġifieri nirringrazzjaw il-Bambin dejjem tal-barkiet kollu illi jogħġbu jipprovdilna f'ħajjitna. Jiena minn naħa tiegħi ma jifdal li xejn ħlief nirringrazzja lil kull min f'dan ix-xogħol li nkunu qegħdin nagħmlu, lil Cynthia, Kassar, il-Annalise Tabone, Amelia, Kalleja. Is-soltu jkollna magħna s-Sur Gejtu Farrugia li nsellimlu minn hawnhekk illum mhux qiegħed magħna iżda xorta nirringrazzjaw tal-ħidma li jagħmel magħna meta s-soltu nkunu flimkien fix-xandiriet. Il-Felicien Bogetta żdallum flok li għandna l-Gejtu għandna magħna lil Diane illi s-soltu tkun qed twieġeb mill-uffiċċju telefonat illum Diane Merċija qiegħda magħna hawnhekk. Nirringrazzjaw ukoll in-Notar Dr. Robert Aquilina, il-kollegi kollha mill-uffiċjali mill-Kurja tal-Arċisqof mill-aspett tekniku jkunu qed jassistu wkoll l-uffiċjali kollegi tagħna fis-Segretar Edukazzjoni Nisranija fil-ħidma wiesa li qegħdin noffru l-iskejjel tagħna lill-kapijiet tal-iskejjel ta' Knisja Braħil tqajna niltaqgħu prattikament kull xahar bejnietna biex naraw l-andament tax-xogħol li jkun għaddej u nitħarġu flimkien. Nirringrazzjahom tal-ħidma kbira li jagħmlu flimkien mal-kollegi kollha biex jagħtu servizz lill-uliedkom u uliedna. Fi żmien ukoll jiena kelli uliedi kienu fi skola ta' Knisja llum kibru naqra iktar. Fl-aħħar u mhux l-inqas nirringrazzja l-Wi Media tas-servizz illi qegħdin joffrulna f'dawn ix-xandiriet. Nirringrazzjakom, komplimenta ġurnata tajba u tmiem ta' ġimgħa tajjeb.